ଯୁକ୍ତ 2 କଳା ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଏହି କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟର ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ଡେମୋକ୍ରାସି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏହି ଚାପ୍ଟରର ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ରଖିଛି 70ଟି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯାହାକି 1 ନମ୍ବର ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଜି ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସାଧାରଣ ଶାସନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯାହାର ଉତ୍ତର ହେବ, ଯେଉଁ ଶାସନରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ସାଧାରଣ ଶାସନ କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2, କଳୁଷିତ ଶାସନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା, ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଷ୍ଠୀର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଏ ତାହାକୁ କଳୁଷିତ ଶାସନ କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3, ରାଜତନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା, ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଲେ ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତାହାକୁ ରାଜତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4, ଅଭିଜାତ ତନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରୁ ଆଶା ତୁଟିଗଲେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଅଭିଜାତ ତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5, ଧନିକ ତନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା, ଅଳ୍ପ କିଛି ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଧନିକ ତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6, ଗଣତନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଗଣ ଏବଂ ତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦର ସମଷ୍ଟି। ଗଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନେ ଓ ତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7କୁ ଆସିବା, ଡେମୋକ୍ରାସି ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି? ଉତ୍ତର ହେଲା, ଡେମୋସ୍ ଓ କ୍ରାଟୋସରୁ ଆସିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8, ଲୋକମତ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମତ, ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଏକଥା ଆମର ରୁଷୋ କହିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ନୀଳ ବିପ୍ଳବ କେବେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା 1688 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା 1776। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆମେରିକାର ଲୋକ କହିଲେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ନାହିଁ ତ ଟିକସ ନାହିଁ, ଡ୍ୟାସ୍ରେ ହେବ କ'ଣ? ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 12 ନମ୍ବର, ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା 1789। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବର ଦାବି କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା, ସାଧାରଣ ଲୋକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ସମାନତା ଓ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ଦେଶରେ ମୁକ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ସର, ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନସମୁଦାୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କହୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 16, କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଗଣରାଜ୍ୟ ଗ୍ରୀସ୍ ରୋମର ନଗର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 17କୁ ଯିବା, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସାଧାରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା, ଗଣମତ, ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍? ଉତ୍ତର ହେଲା, ବ୍ୟକ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 19, ଗଣମତ କେତେ ପ୍ରକାରର ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା, 2 ପ୍ରକାରର, ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20କୁ ଆସିବା, ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ କେତେ ପ୍ରକାରର ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା, 2 ପ୍ରକାରର, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଣନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 21, ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା, ଯେଉଁ ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜନସାଧାରଣ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22, ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ କିଏ ପରିଚିତ? ଉତ୍ତର ହେଲା, ଭାରତ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 23, ଲେଣ୍ଡସ୍ ଜେମେଣ୍ଟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଣ୍ଟନରେ ଲୋକମାନେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଓ ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଲେଣ୍ଡସଜେମେଣ୍ଟ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 24, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ଗ୍ରାମରୁ ନକ୍ସଲପନ୍ଥୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନକ୍ସଲବରୀ ଗ୍ରାମରୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 25, ନକ୍ସଲପନ୍ଥୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା, 1968 ମସିହା ମେ 25 ତାରିଖରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 26, କିଏ ପ୍ରଥମେ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଲା, ଚାରୁ ମଜୁମଦାର। କିଏ କହିଥିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଅଯୋଗ୍ୟତାର ଶାସନ? ଉତ୍ତର ହେଲା, ଫାଗେଟ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 28, ଜାତିସଂଘ ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶିକ୍ଷିତ ବର୍ଷ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା, 1990। ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା, 2001। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 2002 ମସିହାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା, 86ତମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 31, 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ପ୍ରତି 1000 ପୁରୁଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଲା, 940। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 32, ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା, ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମତା ଅର୍ଥ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ କ୍ରମରେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଅସନ୍ତୁଳନ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ତାହାକୁ ବୁଝାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 33, ନକ୍ସଲବାଦୀମାନେ କାହା ଦର୍ଶନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଲା, ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 34,
नक्सल आंदोलन मुख्य उद्देश्य कौन था? उत्तर है साहूकार, जमीदार, पुंजीपति, प्रगतिशाली गोष्ठी आदि को विरोध कर समाज में समता आनिबा। क्वेश्चन नंबर 35 2011 मसीह महिला साक्षरता हार केते? उत्तर है 65.46%। क्वेश्चन नंबर 36 2011 मसीह पुरुष साक्षरता हार केते? 82.14%। क्वेश्चन नंबर 37 गणतंत्र एक संज्ञा लेख। सिलिंग मतरे आम जेकोसी जड़े राजनीति विज्ञानी लिखिपर। सिलिंग मत है गणतंत्र एक सरकार जो प्रत्येक अंश थाए। क्वेश्चन नंबर 38 गणतंत्र एक लक्षण व वैशिष्ट्य व प्रकृति लेख। उत्तर है साक्षर शासन। जेकोसी लिखिपर मुझे तीन टा लिखी। क्वेश्चन नंबर 39 गणतंत्र एक सुरक्षा व उपयोगिता लेख। उत्तर है व्यक्ति स्वाधीनता लिखिपर विप्लव मुक्ति। नेक्स्ट लोकंर मंगल शासन जहाँ लिखले चलो गोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन गणतंत्र दुर्गुण व अपकारिता लेख। उत्तर है व्यय सापेक्ष। गोटे कहूँ बाकी तक तुम लिखिदेव नोट्रे। क्वेश्चन नंबर 41 गणतंत्र सफलता विषय एक शर्त लेख। सफलता एक शर्त लेख। उत्तर है शिक्षार प्रसार। क्वेश्चन नंबर 42 प्रत्यक्ष गणतंत्र उपकारिता लेख। गोटे यह जनप्रिय और सार्वभौमत्व सरकार प्रतिष्ठा करे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 प्रत्यक्ष गणतंत्र एक अपकारिता लेख। उत्तर है व्यवस्थापिकार मर्यादा और स्वाभिमान ह्रास करे। परवर्ती प्रश्न को जीवा। क्वेश्चन नंबर 44 प्रत्यक्ष गणतंत्र एक उपकारिता लेख। उत्तर है यह उत्तम प्रशासन प्रदान करें। क्वेश्चन नंबर 45 परोक्ष गणतंत्र एक अपकारिता लेख। उत्तर है यह एक व्ययबहुल व्यवस्था अटे। क्वेश्चन नंबर 46 गण उद्योग क्या कहुए? उत्तर है यह प्रत्यक्ष गणतंत्र एक अत्यावश्यक माध्यम अटे। यह द्वारा व्यवस्थापिका आईन प्रणयन करूँ परिस्थिति लोक निजे आईन प्रणयन प्रक्रिया आरंभ करते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 प्रत्याहार क्या कहुए? उत्तर है प्रतिनिधि माने निर्दिष्ट अवधि व समय पर निर्वाचित होते अवधि पूर्व पदच्युत कर विधि को प्रत्याहार कहुए। क्वेश्चन नंबर 48 गणतंत्र प्रति एक प्रतिबंधक व आह्वान लेख। उत्तर है आतंकवाद। क्वेश्चन नंबर 49 RAW फुल फॉर्म कहवा कौन हम ना रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। क्वेश्चन नंबर 50 IAP फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान। क्वेश्चन नंबर 51 चारु मजुमदार लिखित नक्सलवादी मुख्य ग्रंथर नाम कौन? उत्तर है हिस्टोरिक एड डॉक्यूमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 52 गणभोट क्या कहुए? गणभोट है प्रत्यक्ष गणतंत्र एक नास्तिक माध्यम जहाद्वारा व्यवस्थापिका द्वारा गृहीत एक विधेयक सपेक्ष विपक्ष जनमत संग्रह कर। क्वेश्चन नंबर 53 आंचलिकतावाद कौन? उत्तर है समग्र देश परिवर्ते कौन निर्दिष्ट अंचल स्थानीय लोक मानकर अहेतुक प्रेम व श्रद्धा को आंचलिकतावाद कहुए। क्वेश्चन नंबर 54 प्लेबिसाइट शब्द दुटी लैटिन शब्द डैश और डैश आसी। उत्तर है प्लेबिस और सिटियम आसी। 55 नंबर क्वेश्चन को जीवा प्लेबिस अर्थ कौन? प्लेबिस अर्थ है जनसाधारण। क्वेश्चन नंबर 56 गणतंत्र तीन गोटी विभाग कौन कौन? उत्तर है सामाजिक राजनैतिक और अर्थनैतिक। क्वेश्चन नंबर 57 1987 डैश मसीह सती निराकरण आईन होता। उत्तर है 1987 डैश मसीह यौतुक निराकरण आईन प्रणीत होता। उत्तर है 1961। क्वेश्चन नंबर 59 डैश मसीह विवाह आईन में आंतर्जाति और आंतर्जाति धर्म विवाह को आईनगत मान्यता प्रदान कर। उत्तर है 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 या 10 प्रश्न मात्र रहा। 2011 मसीह जनगणना अनुଯାयी भारत में शिक्षित मानकर हार शतकड़ा डैश शतकड़ा थिला। उत्तर है 74.04%। क्वेश्चन नंबर 61 डैश मसीह जातीय शिक्षा मिशन प्रतिष्ठित होता। उत्तर है 1988। क्वेश्चन नंबर 62 डैश मसीह भारतर उच्चतम न्यायालय शिक्षा को पिला मानकर मौलिक अधिकार रूपे गृहीत करथिला सृष्टि करथिला। उत्तर है 1993। सॉरी क्वेश्चन नंबर 53 लिंगगत पार्थक्य दूरीकरण संविधान डैश धारा व्यवस्था रही 15। परवर्ती प्रश्न संविधान डैश धारा शिशु और महिला मान स्वतंत्र व्यवस्था करने निमंते राष्ट्र को क्षमता प्रदान कर। संविधान धारा 15 क्लॉज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 भारत संविधान डैश और डैश अनुसूची जनजातीय अंचल विकास संपर्क में वर्णना कर। उत्तर है पंचम और षष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन संक्षिप्त कार्यक्रम संयुक्त कार्यक्रम डैश मसीह कार्यकारी है। उत्तर है 2009। क्वेश्चन नंबर 67 गणतंत्र चतुर्थ स्तंभ रूपे
ଡ୍ୟାସ୍ ପରିଚିତ उत्तर है गणमाध्यम। क्वेश्चन नंबर 68 देशर नूतन संविधान डैश मसीह कार्यकारी होता उत्तर है 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 निरक्षरता कौन उत्तर है निरक्षरता होची पढ़िबा एवं लिखिबा असमर्थता को बुझाए। क्वेश्चन नंबर 70 लास्ट क्वेश्चन आज क्लास डैश मसीह तेभागा आंदोलन होची प्रथम आंदोलन उत्तर है 1946। तो डियर स्टूडेंट्स आज क्लास परवर्ती क्लास रे सेकेंड चैप्टर अच्छी राजनीतिक दल यार क्वेश्चन आंसर विषय आलोचना करवा।